Don Thong Kebrapli BJP Aradatum APHL Sialong Cepa Ogdun. Vothalang so MLA Rup Singh Teronari Dengpen Adharsa Vidalay Model School Hemkang Pupon. Gandhipur case etum HSLC pen HS ki unduna tuma phan kar chula pen career guidance amai pamanpon. Sarthikro Primary School along Kicharlia Klimso Maratum Kang Nija Benz Dek Santavi. Birta kela rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. APHLC Ratcharia tum kedam tang kilogram dundet pusitami APHLC Ratcharia long songja po songja piatum rong rup inglong arlo along kido karbi arong atumalong an palidam si 6 sidula puthak cherok tokamai ing nipon chimit mi pinan pinlo laso ka cherok tokamai along ka prek Ratcharia tumpen APHLC Ratcharia long chepa ogdun si APHLC Ratcharia jakong pangtang dun thubomlo Lasong si kedam tang bu signify kreser kebarni lakhaing koi ratrok Duarbagri constituency ke parlo Gohora Model Village Committee holalong APHLC Ratcharia tum kang dangamai ing nipon. Non kachari bom BJP aphan ning ka chetheka via jok lapen APHLC Ratcharia tum ki claim kedam ki misen thek dun longsi BJP pen don thom kebrapli lapen ASDC pen idona radatum amithang Ratchari pen chi udunsi APHLC Ratcharia long chepa ogdunsi APHLC Ratcharia phan jakong pangtang dun thu BJP along ki claim kedam ka cepat duka bangphu Joy Singh Phang chola pen ASDC along ki claim kedam ka cepat dukna e bangphu Anderson Crow alang litum non ke dobom BJP along pinang ananing ki pho dunde data jok lapen ki duk ke lakatuma phan hem su ki pi hei hui lapen kaching thora mo thang ke theklong li ajoy ni aputhak ning ki pho dunde si alang li BJP along pen GOC APHLC along cepa ok dun lo pasi ning jipon according to tuman na meta ko phang ma ngeti mo ni kita ni ninga jangan tu belajar masih long ni kuliga bangkai kalau ulang tahun tu tuman na bang ngeti mo belajar marong masih bang pon ni kita along sabar bagi wasila bangkai nang tu me padu ifanar jutuna cepat cerai ni kerja tuman na ini ada bang faro tunang kali dah kalidat bude kalidat ji kali lah dah mana tumlah murah aha barang pen bang an bang tong ikon tu ni soalnya iselum juga di cingrung pepra dolan nama tumlah murah aha barang bang an bang sini legat picture silong cingbe tu ikon bang thong kera pli pula puthang lo ke cingrung lo kadu yang tak kain ni di pasal sang lang ni tumlah laso song song ben kopi lah hang pang mata ne kopi pen mana ni lebih banyak lang mo song long kajuan lah mana cina lang dalam lo kali nang itu mang berek ada wenang ni tuna cini lo ben raso dang nota cini tuan ni cini lo mana lang ni bang je la so song long dun ben ini mau piawar salong ini ni kang ni thai tu mau pi pene pena itu pesan com lo tu asap cekalang ini ni langku ini ni asani ngamata anti liu ini asan di nona bang ngelang et lo yarta ada ke dolo ni like hai ASDC movement ni ke dolo sampai pilih itu masa Kongres Wisdame ni licerap dun lo sar long da lapenang itu parti pen GOC lahap leklem ni hora pen hadiri men ke la CPM di ke atwar ke ali amai ke leader na mai ke seripon kithor mi ri so jang tu aphan sakuri aldi bukan po zero central committee pen inut ta non kithor mi nang ke cetong dun riso jang tu sakuri long dun de athema alwa lo ke tangka nai organization secretary athema tu parti hari so jang tu tangka lapen itu central committee pen anpar ke ni tu thelong dang lo lapen boka jan athap ke lo corruption bang amai
masih tangga itu langkah nonep cegi pu Lapan iltum ko lapu alo bangela tumge awal ke hat LEC hemso ke piamen men tame 10% bangela tumge ena Ili tu maipu lasila he ke claim ke dam do be angin er lo ining phodu Lapan yang iltum se ko pai ke me lapen Central Committee Kasemet ko horalo. non have jong man ke le nonda bos dia lo Women Wing a secretary in charge Nonggala ka ni district Kam pang Sapia ke haipi lata chekang nang thek dia lo Lapan lasi Ili tu nadak na jitong Anbar le. duntulan Central Committee lo Youth tame Secretary un elo so Sersing be ke hai thalo nili jong jong bang ke Lapan ili tu Lasi non joy le puno. LEC bename Youth Kaya bang Secretary nongri ya bang. Cisong be ke ke hai tham dak ben ke pachini dak Lapan iltum sojeng hem ta bename asong hen lo ex candidate na jitong dundu ning che rot kut ben Mensing Hangcho ke hai tumge pini la Lapan pr still long Ili tum hawar ke hat LEC ben hak hak na jitong dundu nili ben Women Wing a president ni Risika Labang so kang tanga mayalong APHLC duar baguria mai phu Modon Singh ing tipen kachapahem phu pona mayalong aluhia man pen Bikram Hansi Sukur Singh Timung Sem Singh Teron APHLC Women Wing pen Rita Kram Sapila pen APHLC Ratcharya Phan ning kachathe aradatum chitong nungsi laso kang tanga mai mesen pen pachun pon Kohora pen Mir Singh Tokdi Karbilong Rebirta ini BJP long chopian dak ini dang so song long na jonon ithile penchini thana na nini ngalo pengeni liga jarding piklo keche katna ke na cheklang ini pini cholo ini macam hanu le dekte YouTube long puno Facebook long puno kohora area pe ne pulote ansar pidun ke milita YouTube ma pasi chema tha ji inangale le ansar pidun pilo si pen mass joining mate BJP pen nang cepak ok dun lo adon ke don thong ke rapho BJP pen arni wangsi along tina constituency ta nang cepak ok dun bom lo pia pot pulo tangte alang litum BJP atum adon anatum sitami kachini aja kong la mobile phone pen sitami alang litum chini no la pen APSLC aki hai sarji ai kathar sar kar jap thip pen ajoini rat arni wang a minute a second tin sitami julang ikhate osokong era tuma phan lang ikha la tum tana che song don lo julang tha jo usumara tum tana che song don lo jo apai pen chenglok sarpi buri kadokave riso ejang di Suarlo pen chenglok di kadokawe Women Wing Youth Wing ilituma phan Sar GI Kathar Sar Party President APSLC nangkar japi thi bapot la pen 20 paragraph ki tribal area inglonga khai ahawar lasi alang litum anta nang litum anta chini adloke di Sar henlo ahok GI Kathar Sar henlo hok asongja popumat pini BJP pen don thongkera pho nang dun lo arnama hirjume pen la pen rada hirjume pen Putak Banglahan lo mass joining pada armu na cepaul APHLC aphan ja kong horang nang pidun lo pini bangke dak kohora ninja semet dor bogrian dar lo masih pini bang botor mi we dan masih kidam ke bang aphan sab so siksak chet sitame APHLC funding ke thetuman bangke 36 houses budi 36 houses hemtun thomke bra trok tumke nang cepak dun lo lapen niltum dak jasemet ke chan ke chimum pon ke lahen lo ilitum det ke cepat jog ji alam lapen khe cepat jog ji alam la ko puson si cepat jog populo tangte ilitum constitution pe asitum si Nijang Karbianglong Hamren Chinthong Block ke Parlu Adharsa Vidyalay Tirki Model School along Kimrang Patang Ponsi Vusik ni Phaing Koyarni Bothalang so MLA Rup Singh Teronari Deng Pensi Impupon Lapen la so school hem ki mi kang pupon along MAC Head Singrong Par Socheng VDC Chairman Joy Singh Kro Fishery Board Chairman Pritom Rongpi lapen kaprek man peng gido tum chetong dut La so school hem ki mi ingpu pon de ta phi ke charlia osomara pia puwa tum pen ching ki je thana mai sita me pa dopon Hamren ke CBS ia courses ke la so school hen lo ke cheng silo sita nona mat ke school hem ke tang tere ka jok LP ang dengang si Charlie pon long chot pu pusi maya long lam jai pon
ইয়াৰ পিছত আমাৰ বোৰ্ড চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছে তেখেতকো আমি Assam government tumpen along tin education block along ta ihum home school pipon lo. Lapen la so school also maratum CBSE course Charlie pon long ho. Lapen laki isi ko pai ke melu ku si MLA Rup Singh Teron pen pachini pon thu. Hamren pen rai kombi kar bilong re bi. Model school lo la so kampu. Ini la dag kali lo mana along tin sarkar tum mana block si pen si so school fit lo best kar bin ga do video. Kasi bag am dilong bang kela bang kaya dalim badi lo tong khang lo bang kaya tong kam nang su bok lo kata so teng blok lo ga tin koi lum kata dak tin thong ke blok bang da tin kem lo su pon lo kasi dak la long ni tin rong khang la pen am dilong bang kaya kam ku tan klas la do bom lo ta no bang la long ni mo koi lum man da so teng blok pen tin thong blok bang kaya ke ba timi asam minister non ta bai do si bang lo kasi la long ni ta timi formally ke timi pon elo Epinia bangkai tu memang lihat angin nak lihat dari sini tu dah bukan lemsi memang sih lah bangkai dari sekolah long nanggalang malam tu bangkai itu loh. Ada so school pun kamat tak kai. Itu ani ting pik lo itu ke long nangis bukan kai tapi pinya ni bangkai kelas kecil long bangkai lah bangkai di sini ngarong lo. Kalau tebok terai tadi when itu kini CBSE course kaya, tapi nona bangkai CBSE course lah bangkai itu pun semua tu ada terkim model school long korea long lo ko bangkai baik lo. Tapi ada so school pun ada bangkai itu kebang TDR, temu tu malah pasal CBSE aku pun hepen, competitive exam kan nak lo, kape yang politik kita Asia Timur, untuk penonton, jadi lapan jam. Di tim, pun ada dalam buku video kan, bukan ada tu, kita tu mak kota ada tu, tapi tu dah, kita kota lapan, kita sudah bukan ada tu, kenon ko ke kita yang lalu sih, kelas maklasan sih, tapi kita long jauh lah. Non ovi kimia tuma phan tok lang ke Charlie nat aning ka parung ponji lapen ku piusong si ke Charlie dun nang jimapu ke than ka paria ke nang sot dupu Gandhipur case e tumpen RDP ponsi ke damtang ru signify kresir ke barni Gandhipur case e komite tumpen patir pi ponsi HSLC pen HS asat lang ki unduna tuma phan karchupon Kes e Gandhipur branch committee maipu Jip Singh Taro pen kachari pon meyalong chunbang Sanju Teron pen aluhi pachini pon bang so meyalong aluhi man pen kes e BGC maipu Raju Ingleng chunbang Desoi Teron Gandhipur English LP School headmaster Dol Badur Tamang Lothan bang Borsing Inti Vikas Teron G English LP School SMC amaipu I Jivan Chatri Nihap Terang Rongasala pen anparta Luga Charlie apia poto chetong nungsi mai RDP do. Student unity long live, long live, long live. Student unity long live, long live, long live. No namaste, no rest. Pray no day. Tum succeed. Tupan plus Indona so fun 9 months in Hongnang po. And get 1 year spent kupelo age 18 lan ba ke pathai apia po guardian dong ke sung pik lan besi hala 5 minute pen kilo nani tong dam ra pulo dang den di lasi kai ke ta dress ke cho bang pede ing to nang po iri nang po lai bu japan itum kai ke ta semi sitan Karbiang long autonomous council along non kachari bomatum Karbiang long along quality education ke wanja phanbor iponsi saita klempon lo Lapen pinang an tok lang satlang sitami undun muchorlo bondala so quality education atomon ke jabdam de pin school anta do bomlang lasong si phuluni pen lang hin constituency ka chetok along sarthi group primary school along ke Charlie bomaklim so maratum kang ni ji bench deck santa avi laso school along ke Charlie class KG pen class 5 andu lapen aklim so maratum bang plike bra phoandu bondala puan ver aklim so maratum phanta sarkar atum kang ni anghoi pachetang pon un edesi jingjin so mimian pinlo lapen ki jona lang ka via jok ka prega dimalong si lang sokdam si han an tun ponanglo la su school along government pen ko anma ke lang ponang jiki la su school atun ki long dun de data jok lo ke thana phanta kisung do kok lo pusi lo than bang pen pachini pon মানে আমার সাপোর্টটো আমি পোৱা নাই যাৰ ফলত স্কুলখন আমি এটা প্ৰটেকশ্যনৰ মাজত ৰাখিব পৰা নাই যিখিনি স্কুলৰ বাজেট আহে ইয়াৰলি 10,000 এটা বাজেট আহে 10,000ৰ বাজেটত সেইখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ল 2 বছৰ পাইছোঁ মই আৰু আপোনাৰ এইখিনি ফেন্সিঙত ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ব তেনেকৈতো আৰু বাজেট নাই
আৰু যে নেক্সট বাজেট আহে ডেস্ক বেঞ্চৰ কাৰণে চাম তাৰোপৰি অফিচৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ বাজেট লৈছে আৰু তেওঁলোকে আহিব বুলি কৈছে নিশ্চয় আহিব যিহেতু বিভিন্ন বাজেট লৈছে আৰু শিক্ষকৰ খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে নে শিক্ষকৰ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটো আমাৰ মিড ডে মিলৰ লগতে যদি আমি খাব বিচাৰোঁ খাবই লাগে আমি টেষ্ট কৰিব লাগে আমি আৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে মিড ডে মিলৰে খোৱা ব্যৱস্থা আৰু এইটো স্কুলত আপোনাৰ কি ইনচাৰ্জ মানে মই HM হিচাপে ইনচাৰ্জত আছোঁ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম দিগন্ত নাথ ছাৰ এটা কথা সুধিব আছে আপোনাৰ স্কুলতে আমি দেখি পালোঁ এইটো খোৱা পানী যে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা দিয়াটো দিছোঁ আৰু কিন্তু এইটো খাব পানী হয় না সেইটো এটা বিশেষ সমস্যা স্কুলত হৈ আছে আৰু আমাৰ খুব যিসকল আছে খুব বাইদেউসকলেও বহুত সদায় কৈ থাকে যে আপুনি পানীটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক কাৰণ আমি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰাই পানী কিনি আনি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কষ্ট হয় ভাতেই বনাব নে পানী আনিব গতিকে এই খোৱাটোৰ কাৰণে মই বহুতবাৰ কমপ্লেইনো কৰিলোঁ আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত মোৰ কাজিয়া পেচালো হ'ল তৰ্কাতৰ্কিও হ'ল যে ইমান 8 ফুট দ খান্দি পেলাই এটা খোৱা পানী ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে যিটো টোটেলি আনইউজেবল আৰু বাৰিষা এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে কাৰণে আপোনালোকে পানী পাব কিন্তু যদি বাৰিষা গুচি যায় তাত আপোনালোকে পানী একেবাৰে বোকা পানী যিটো খাবই নোৱাৰে কিমান ফিট মানে 8 ফিট দত এই কুঁৱাটো খানা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই বহুবাৰ কমপ্লেইন কৰিছোঁ আমাৰ KSR প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰো আহিছিলে তেওঁ নোট কৰি লৈ গৈছে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনটো পোৱা নাই কণ্ট্ৰেক্টৰটো কোন মানুহ হয় মই তেখেতৰ নামটো নাজানো কিন্তু Pinya Berta Lansi Kangtonlo Kardong